we're very pleased to announce together, Minister Costello and myself, an increase in the baseline funding to Māori Wardens from around $1.2 million to about 2.7. Koinei te pānui a te kāwanatanga i te rānei, i ngā minita e hikoi ana i ngā tiriti me ngā mākete o Frankton i kirikiri roa. Oh, thank you so much. Great. This is in recognition of the work that Māori Wardens are doing throughout the country. It will strengthen our ability to develop a range of services and also build our capability to stretch our services across whānau, rangatahi and the community. Koa ana te ngā kaua te hea mana o ngā wātene Māori o Aotearoa i tōna rongohanga ki te karere nei. I have 11 Māori Wardens in Otautahi Christchurch who are going out on the beat with the police. They start at 9:30 tonight and they'll finish probably at 2:30 in the morning. Of those 11 Māori Wardens, 10 of them are full-time employees. Ka tautoko ngia rawatia e tō mātou hononga I Wainganui te pāti kahurangi me Aotearoa tuatahi, me te mea nei tāre atawa, ka kite hoki e te atu kaimahi, I roto I te ohu mō ngā wātene Māori, ka tāre atawa ka kite anō. E ai ki te minita, he kaupapa tēnei e puta atu ana I te tahua 2025, I te whakaetanga hoki I Wainganui I ana hinara me Aotearoa tuatahi. This is another step in the right direction. It's not the end place, but as we strengthen our communities, and this is an important part of our fight against all kinds of crime and dysfunction in our societies. Kei koa atu I te rimarau ngā wātene Māori pēnei I tēnei whāia, e tiaki ana I ngā hapori I hurinoa I te motu, mā te kōrero ki ngā rangatahi, kia noho ai rātou ki te kura, mā te tau I te rongomau. And to thank the Māori Wardens specifically around this country for ensuring that all of our communities can be strengthened and maintain connection and the huge amount of work that they do as volunteers. Ko te ata tautoko te ata manaki I te hunga, e rawa kore ana, e tāme ana, e te māwiwi, e te mamai, me te hunga rangatai hoki e te kari tāre ki te kura, ka riro mā ngā wātene Māori hoki rātou, e arahi, e tautoko, e whakahiko I te nākau, kia wātea te wairua kino. They do this and volunteer their own time, to whānau, to ensuring that the safety of our community and looking after those that are homeless, in the trouble spots. That's what I'm talking about, people. These are the best pork bones in the motu. He kai mō te puku, he kai mō te pūkoro, ko tutuki I te rānei. Hei āwhina I ngā wātene Māori ki te manaki I ngā hapori me ngā tiriti o Aotearoa. Te Kawa Paora, Aukaha.